ఏడుకోనా पूरा लेग लेग पीस हाँ यार करी हमें थोड़ा लेट टिके हेगलानी आ हेलो फ्रेंड्स न्यू ईयर पर आमर आउ किसी ब्लॉग आसनी यहाँ न्यू ईयर पर आमर फास्ट ब्लॉग तो समस्त को से लगी हैप्पी न्यू ईयर आज आम अनुगुल गोटे बढ़िया जगह को जाऊँ अनुगुल गोटे भल जगह फास्ट जा पंपासर हाँ अधा बाटर आम हो पंपासर आम जाऊँ सेठी गले कह कौन कौन केमती मझे ब्रेक आ पछरे देखो भ्यू गुड़ा तो सब नेचुरल भ्यू और रास्ता कड़ भ्यू पछपटा भी देखा दूसरी केमती सुंदर सुंदर खाली धान कियारी पछरे गोटे बढ़िया देखा कदली केमती चाष हो देखा पछपटे देखो केते कदली बढ़िया 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 लगी एबे आम बाटर अच्छू चलतु बाटर देखा आउ जहाँ जहाँ भल जगह आसो आम देखू तापर पंपासर रे देखा चलतु এইটা দেখন্তু এইটা হচ্ছে एक्चुअली पंपासर बढ़िया अड़कोना समस्त अड़कोना रुद्वा एड़कोना रुद्वा एड़को रुद्वा रिक्या एड़कोना रो एड़कोना एड़कोना ए एड़कोना ए रिक्या रिक्या सेठी गलु हाँ ये रुद्वा ए समस्त एठी कोना ए से रुद्वा अना अना रुद्वा रुद्वा हेलो
ମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ଏଇ ତ ଦେଖିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଏଇ ତ ଜାଗା ଆଉ ଏଇସବୁ ଜାଗା ଏଇଠି ଆଜି ମାନେ କ'ଣ ଏଇଟା ମାନେ ଆଜି କିଏ ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ ଖାଲି ଆଉ ଏ ଆଉ ବିରିୟାନୀ ଘରୁ ପଳେଇ ଆସିଛି पूरा लेग लेग ପିସ୍ हाँ ତିଆରି କରି ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଲେଟ୍ ଟିକେ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ हाँ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା ନା ଏତେ ତ କରିହେବନି ଆମେ ଏତେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରି ଆସି ହେବନି ହେଲେ ନେଇ ଆସୁ ଖାଲି ଯେତିକି ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ପିକନିକ୍ର ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ପିକନିକ୍ ହଁ ପିକନିକ୍ ଭଳିଆ ଟିକେ ଲାଗିବ ଆଉ ଲେଗଟା দিয়ে ଦେଖିଲା ଯା ଆଉଁ ଛାଣୁ ହଁ ଆସ କାଖେଇକି ଟିକେ ଝରଣା ପାଖରେ ଦେଖେଇ ଦିଏ ଏଡ଼ୁ ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଆ ହଁ ମାଛ କେଜାଣି ଥିବେ କି ନାହିଁ ବିରିୟାନୀ ଏବେ ଖାଇବା ସରିଗଲା ପୁଣି ପ୍ୟାକ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ପୁଣି ଚାଲିଲୁ ଆମର ପମ୍ପାସର ବୁଲାବୁଲି ସରିଗଲା ଜାଗାଟି ତ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଆଉ ପାହାଡ଼ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଜାଗା ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଗକୁ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବୁ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କଲେ ଆହୁରି ଭଲ ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଆଉ ଏକ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲୁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଏ ବାଏ ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ